teman-teman, jumpa lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu mainan apa lagi teman-teman? Yuk ikutin keseruan bersama kakak yuk. Kita mencari ke sini ya teman-teman. Di mana ya? Wow, apa itu teman-teman? Coba ikutin sini teman-teman. Wah, apa ya? Oh, ternyata ini si Ipin dan Upin teman-teman. Tuh, lagi berduaan. Kita kumpulin di sini teman-teman. Upin dan Ipin, kita mencari lagi teman-teman. Coba kita mencari sini teman-teman. Wow, apa itu? Wah, ada dua pocong ondel-ondel teman-teman tuh. Kakak menemukan dua pocong ondel-ondel teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita mencari lagi teman-teman. Mana teman-teman? Coba kita cari ke sini ya teman-teman. Wow, ada dua ondel-ondel juga teman-teman. Tuh, ondel-ondelnya lagi berduaan di bawah teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita mencari lagi teman-teman. Coba ke sini ya teman-teman. Mana teman-teman? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ada boneka boba besar teman-teman. Tuh, kakak menemukan boneka boba. Kita kumpulin lagi teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wah, ternyata ada boba boy di sini teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Sini ya. Ayo, kita mencari lagi di sini. Wow, apa itu teman-teman? Wah, ternyata kakak menemukan tentara Squid Game teman-teman. Tuh, kakak menemukan tentara Squid Game teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Coba kita cari lagi sini ya teman-teman. Mana ya teman-teman? Tuh, kita mencari di sini. Wow, apa itu? Wow, ada dua ondel-ondel lagi nangkring di atas pohon teman-teman. Tuh, kakak menemukan dua ondel-ondel teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini ya teman. Wow, apa itu teman-teman? Kita lihat. Wow, ternyata banyak pop-it teman-teman. Tuh, kakak menemukan banyak pop-it teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Wow, ternyata banyak juga ya teman-teman. Kakak menemukan banyak mainan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe.